荃灣站往返灣景花園嘅主要交通工具一直都係九巴嘅 34M， 又或者係小巴 96B， 但係行路究竟要幾耐呢？我哋喺荃灣站嘅 34M 站位開始，唔好問我點解要逆線行走，咁係因為呢邊會快啲。再者今次嘅 topic 係由荃灣站行去灣景花園，而唔係復刻 34M 嘅行車路線。去到呢度轉咗過馬路。過咗6分鐘就到咗愉景新城。喺呢度過3條馬路。多9分鐘，我哋終於到咗荃景圍天橋個 34M 巴士站啦。Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Olha só minha ponta do trilha, tu nunca prestou atenção. Olha o bico do fuzil, vai tomar só rajadão. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão.我哋喺5點32分到咗麗城花園第1期嘅站。仲有1個站就到總站。
最後我哋喺5:39分到達灣景花園總站，用咗28分鐘，比巴士慢咗18分鐘。唔趕時間你又會覺得呢條路